أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek olsun. Ramazan ayında Müslüman kişisi kübrek Kur'an okurga tırışa. Çünkü Ramazan ayı, ul izgi gameller ayı. Hem elbette indi Kur'an okuda ul zor izgi gamel bulup sanala. Kur'an oku bitali ul savab içingine tügül. Allah'ı Teala bilen sileşir, aralaşır içinde işlene. Çünkü Allah sözlerini okuganda sen Allah'ı Teala bilen sileşken bulup sanalasın. Mesela namaz okuda şuluk Kur'an bilen beyle. Şulay og'indi namazda da bizning şulay bit kerek Kur'an'ı biz. Çünkü namaz okuganda Fatiha suresi okula. Mesela kayber mezhepler boyunca Fatiha suresi okulmasa namaz ders bulup sanalmay. Ebu Hanife de anday namaz ders. Eğer sen Fatiha suresini bilmesen. Ama bilesin iken elbette onu okurga kerek. Demek, mana şu Kur'an bizning yaşarak kübrek okula dedik. Kayber kişilerinin ilerinde Kur'an okulmasa da yata, kayadır kişte de, tirilgen, tirilmegen kilişte bularga mümkün o. Mana şu Kur'an'ı saklav, oku kaideleri, tertipleri, edepleri var mı ikensin? Elbette var. Kur'an kitabı ul gadi kitap tugul. Gadi kitabını biz kaya görəbіз, mana aşqa barabız bit. Meclisler ötkərgəndə bir tege istellerine jiyip koyalar, bir neçə istelini. Hem birer istelini təbə nə gerek bula ikincisine qaraganda, ana kötərir için işlilər, istelinin ayağı astına kitap tıgalar. Bu indi kitaplar nenidir edebi kitaplar, şulay bit. Elbette anda Kur'an kitabı yok. Amma sen gadi kitabını istelinin ayağı astına şulay tıga alsan, Kur'an'ı alay işlerge yaramay. Kur'an'ı alay işlep bulmay. Çünkü Kur'an ol Allah kitabı hem izgi kitap. Demek anga münasebet de ikinci bularga teyiş. Allah kitabı bulganlıktan demek Kur'an'ga neçe qarasan, sen Allah'a da şulay qaragan bulup sanalasın. Demek Kur'an'ı sen mesxare etsen, Allah'ını mesxare etken bulasın. Kur'an'ı mesxare etu, yırtu, taşlav, pıçıratu, bular bitinisi kefirlik bulup sanala. Kefir gamel. Şunun için biz bunu işlemeybiz de. Saklaybız ol Kur'an. Indi Kur'an'ga biz neçe gitip qagıla alabızsın. Tertipleri nerseden ibaret? Birinçiden Kur'an kitabı Allah kitabı bulganlıktan senin köngülüngde şunday münasebet bularga teyiş. Büyük izgi aybirge bulgan münasebet. Kur'an'ga qagılgan vaqtda sen çista bularga teyiş. Taharetli. Şoňa görä Kur'an-ı Kerimde aytıldı da Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illa'l mutahharun. Kur'an'ga qagılalar bары tek çistalar gınadı. Yani taharet algan kişiler gınadı. Demek sen taharet bilen bu Kur'an'ga qagılarga teyiş. Taharetin yok iken sen anga qagıla alasın bары tek bir tışlık arkaly gana su ötkermi turgan. Polietilen tışlık, kun meselen teriden işlengen tışlık bularga mümkin. Kur'an'ı okur için taharet mecburi tugul. Amma taharet bilen oku elbette ol sabaplaraq. Amma senin gisilin bulmasa, sen Kur'an'ı okuy almıysın. Gumumen. Demek gisilli bularga kerek Kur'an okur için. Mesela xatın kızның var körüm vaqıtları. Ol Kur'an'ga qagıla da almay, hem Kur'an'ı okuy da almay şu vaqtda. Yattan da hatta okuy almay. Qarab indi okugan adamda közde tutulmay. Şulay uq Kur'an'ı saklagan vaqtda saqlarga kerek belgili bir dereceli, çista, ihtiram urunda. Mesela tuvaletqa, bedrefke Kur'an alıp kirilmey. Vannalarga alıp kirilmey. Kur'an munçalarga ul pişiraq urun bulup sanalı. Hem Kur'an'ı saklaganda şulay bit saklaysın bilden bigrek urunlarda. Çünkü bilden töben bolsa ul ayak astına yakınırak bula. Taban astına yakınırak bula. Bu indi şulay yok bik ihtibarlı, ihtiramlı eýber tökül. Hem indi elbette Kur'an'ı birer qayabsin aldın, buldurdun iken, hatta iyinde mesela bereket için tıra iken, barbar anı oku hayırlı. Kur'an yarata okuganını. Hem okugan kişiге Kur'an şefaat kıla, yaklap çığa. Eğer de senin Kur'an'ı okumasan, Kur'an sana aytır, bu kişi meni koluna da alıp qaramadı, okumadı dip. Şoňa görä elbette Kur'an'ı eğer de ihtiram etsek, yarasak, anı oku in hayırlısı.
Һәм инде, әлбәттә, менә шушы Коръәнебезне күтәреп йөргән вакытта да кадерләп күтәреп йөртергә кирәк. Мәсәлән, каядыр истерәп түгел шулай бит. Мөмкин булса, якынрак итеп шулай бит кадерләбрәк кулыбызга алырга, тотарга тырышырга кирәк. Бүгенге көндә Коръән китабы сатыла гади китаплар кибетләрендә. Мин берсендә почтада күрдем. Шушы Коръән китабы сатылган. Почтада нинди тәһарәт, нинди гысыл, нинди чисталык инде анда шулай бит. Шуңа күрә дә, әлбәттә, менә бу да Коръәнебезгә карата әдәпнең булмавы турында күрсәтә. Шуның өчен Коръәнне һичшиксез әдәп белән, ихтирам белән йөртергә, карарга, укырга кирәк. Һәм шулай иткәндә без үзебезнең мөнәсәбәтебезне күрсәтәбез инде Аллаһы Тәгаләгә. Юктан гына түгел бит. Мәсәлән, ислам динен мыскыл итәргә теләүчеләр Аллаһы Тәгаләгә алар бер нәрсә эшли алмыйлар. Нишлиләр? Алланың китабын йыртырга тырышалар. Утта яндыралар. Таптыйлар, мыскыл мәсхәрә итәләр. Без аны күрдек. Европа илләрендә бу эшләнде эш. Хәтта Мәскәүдә дә бу эшне эшләүчеләр булды. Әмма, әлбәттә, безнең Коръәнебезгә булган мөнәсәбәт ул дингә булган мөнәсәбәтебез. Менә бүгенге көндә дә бит күпме татарлар, күпме безнең ата-бабаларыбыз кадерләп, хөрмәтләп саклап килгән шушы китапны. Чөнки аларның дингә мөнәсәбәте шундый булган. Һәм шуңа күрә Коръәнгә дә әлбәттә мөнәсәбәт шундый. Кемдер әйтә, Коръән китабы безне саклый ди. Мәсәлән, пожар булмасын да, ут чыкмасын, бәла каза килмәсен өчен мин Коръән алып куйдым сакласын өчен ди. Әлбәттә, бәрәкәт өчен ул бик әйбәт. Ләкин монда күбрәк син Коръәнне сакларга тиеш. Аны йөрәгеңдә сакларга тиеш. Һәм әлбәттә китап буларак инде иеңдә дә син аңа кадер-хөрмәт белән карарга тиеш. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.